Inenyedaga kwekaga naide dikora de oruide taduana mwire wakwa papa so guyeno nemaraji gwata ko Facebook modo awere thimu no kurayuraga guy book confirm you if you hear me because nimepigiwa simu na machokora. Yes, do you hear me? Kani mnifikiria kani nilikufa. Namaji kwa mntiraji kwa kademo ikira maithoma na naga tademuone wega nyegera isi naga tademurumi. Nimaraji kwa mntiraji kwa muhana kuro ni bura nyeisi. Toi muganda kwire ni. Nigu muganda nda kwire right? Muganda kwire dati muhana atakumata tikana na inyo kuma kwire kana taga raisi. Mundu ageria kugeithana ni gwada haicira kigeithi kirathi. Murageithia u. Egwada haicira kirathi kuma kwire kana by the way. Nimona ngata deka. Amutinona. Nidi mwena mundu thiko ici. Nimona ngata deka amutinona. Drama of Karago and wife continues. Akumata tigana nyuwa aja hisia kirathi. Athina ni mathirire. Abu share life and like me. Makali ko kwado ne matigana ni nizo tujire matira kunyona. Mesira gete atenida kuire. Mesira gatenda kuire right? Niga kwa tanu na miaka makana matatu. Athirire umuthe ndenda kurago kundu kungi gaisa. So ne jugire athirire page ndirutitwo. Nejugire page ya Karago ya Trizah is not moving. Trizah amejua kucheza game kama bwana yake. Yeah. Uko ndira nginya gikuyu. Nuko andiara githweri, njira gikuyu. Trizah nionete mugunda wa kahua. Ruse osia itire etone muthuri wa maraya. Amenya odoke ware wa muthuri we. Ate wa Facebook ni ratunyirwa ate ndo marari gatekara gora ile girimagana meri ate zira we kwa DCI mundu ria waraganire wetagwo Steve Nice agestagwo Steve Guyetagwo Steve DJ oragire Jeffrey Echo ka gwire gatumia kono kono ndurte guteteire adu mareta kujura akakore koge TikTok to ni didiera kwedu thie kahora go through muge koiga ka ihenya inere yuna kage kuihatha muge koyo aigaga ihenya inere yuna kuihatha na muihora le okuwa gado atitorona na muihoro ona kondo eta goteteire iudi na ira kwa geko eko tidoge thote kadura masia maheni goko kani kagonia thogo na atumia teha to dito go suna itina for 2 minutes after kurekietagi mahio nona muro megura to mo suna itina miaka mingi. Karago is a man of the Lords. Karago is a Jesus. Karago is doing better. Onadokara ihoro wa Karago. Nona tasana muro megu itina miaka mingi.
we kwanza tondu nundiraikira Kenya kumahe mbeca na kumahuthiria tukuna gata cia kurira andu maraiga ndirarihirwo sonoka ona sonoka ngui ino ona sonoka na wi gwakwa tondu nginya na gite guikara wala sonoka ukite ukagora gwakwa nyeretwa ria kurihana kuriro ni mbura kana mathiko ma sadi ma 7 today kana ikorofia rikinyagitwo na ikorofia drasonoka wagora gwagwa musijonoki andu nginya na makao ngui ino tore me gicirage gukaha gucuna Trizah itina Magacege kukawa ajuga Trizah arathimwo na ekwo wega. Fuck off. Tikaragonera ile girimagana meri ate Facebook werutu. Na ne drama murekiro ku kwa nduma mwareririo. Tikarago alilipa because Spencer na Fakafagara there's the two brady, they working so hard to get what they at. Ni uongo. Ana thugo semana vidamo kiro thugo mena tumia o ni uongo. Atumia ko Kenya kare na muthugo mutumia gake hora pisa. Nake ndakara goigwe uru. Hora pisa. Nake ndakara goigwe uru. Arome mariganagirwo niwe ta kufucia by the way tu ile ariganirwo niwe ndugaturirikanie ni tu ile ariganirwo niwe aria hawo thiro githondeka business we know that nada kunyona othio Wenda kuona mehandira thoma comment yake. Ile dago sono matina. Gatumia kauga karago ni karatengera ihenya. Ni tondu andu aria maramutwara. Ni ndirakendete muno by the way. But I'm again I don't want this nonsense. Kare ikithia ukumita dawini. Joka na ruwa thiraga na ruwa. Joka na ruwa ethiraga na ruwa. Okay? Azoro maya titamo kiugara thimora mara thidamo kijira karago ni mwana Ngai, karago ni mwana wa itina. Niye ndenda kwaria bada konjora ka dumeto ku TikTok ni andu othe tondu riri. Marari gweno ni ngwirira ndurite aririe mutumio ni nguio. Mari gwene ngwirira ndurite aririe mutumio akarago ni nie. Tondu ni ndikoragwo na kwendwo na ndikoragwo na kuthaithwo na ndikoragwo na kwako maguta itina. Trizah thie kahora. Go slow. Izi drama semita dao ni tusioi. Uri rakuruta ati uke guku. Aganejekirwo. Aganejekirwo. Mugikuigaga mundu na mea kiraro. Mundu na mea kiraro. Mugikuigaga atiriri nduri kada mea kiraro. Tono ende guthie gukoma kuna mai hurite ku. Tidio githaitho tondu ndirona crowd cia 6,000 6,000 fuck you. Uthie kahora ta mutumia wa Samido nginya wikore ruraya nyegerere no ruraya ni andu guku manyua njohi ta wa itherero manyua njohi ta wa itherero guku ati magikwira atiriri kwi muthenya gaka ukinye handu thie kahora. So ndio maseo kakugati page ni tunyirwo agane wekire atia ani kosa ndira komire wendu mutumia ati that's gatumia kaina musene muiki muno by the way gatumia that 2 minutes nilikuona na Karago ni akiririe musene ucio. Karago alikuwa amefumilia by the way.
Akone ndira kwarĩrĩirie ni ngoragwo hana toma. Atumia kau ragire nginya college ga kunyitwo ni arume within 3 weeks. Ginya within 3 weeks waima kwa ng'ombe ginya rĩamenya kunyitwo ni arume ukamahutithia bunda ngangamĩra. Akazandira guthomire na we gatumia kena muhae muingĩ mũno. And people they gonna know truth. Ona mende mang'ethia macio metagwo karango. Tutuagira andu macira tondu tutimoi. Agora ke gwere nyeno no kone ndura ngurumaga kwina handu gukinya kwambĩrĩria gucoka mwena waku. Ni muhaira rĩo na mukagwa ndi ndaona. Muhaira rĩo ni na mukagwa within few days. Ndi ndaona. So mutumia tigĩtwo mutigaire ni mutumia urenda kuona gaceneni tu. Na nikio wamugiragia tondu wai ni mutumia wa munuka. Mutumia nginya urekera brush agonyeka nyondo. Athi kwe muthungu. Sasa mtaniambia nini mbwa nini? Mtaniambia nini? Iza wake nuthia. Hinya sera ruthire ko thutha thikũ igĩrĩ ni kwĩrora ũreyũraga we. Iyo nguburi to happy within 2 days. Chigwira mũndũ sera gũtereba nderefari ati ĩrĩa ti Samsung. Ati thikũ ciratũmĩra Samsung. Andũ anoke macomere agake. Jigwira mũndũ sera gũtereba Modo higiro nyumba na akahingũrĩrwo rĩ no aragwa ti Samsung. Mutire mukiuga waithere na wiru wa ngui. Karango aragaire maundu maritũ na mũceni ũcio no rugari ũcio. Karango onako ni wahithite kaboge okire ujira waitherero. Kaboge okire ujira waitherero. Ejo inenda kurugamia mucio wakwa no mandu maria makeragira ni maritu. Kaboge okire ujire Karango mwana witu. Tore ni munukore nyonetera mukago within 2 days. Adi detekia munuka ginya ni aroraga andu. Munuka mutumia akigongona kathirangi. Kinya nyamenya kuraga andu. Maicio ni mburi. Aya kabakara goge okirara kago ni ndirakwira sorry nyegerere ndo. Ani uge okire ugethe hitagirio. Karagura kora gukuruma for 5-6 months ginya uke wariema. Tondra menya wariema Karango. Andu mekugwa thi. Munuka ndio mimi nakatumia kau. Munuka. Na wete nyamenya. Ukinya Mombasa ne karutire nguo. Ukinya Mombasa ne karutire nguo. Na ndo maraiga weiru owo akaiga ne weiru wa Karango. Nindo koragio ne roho. Mutumia ucio ti mutumia ati wa kanitha ugo mureciria. Ana makani kore ayo ni amwikaga. That's not the fucking wife you think, guys. No thono mwana mwetekeria ura mwetekeria murume mutingithikiriria. Ni ndiracokire kano. Ni ndi kano ya moi. Yes. Aithero atongoragio ni roho, atongoragio ni umundu. Mureciria atia? Aithero kuma coka kandu. Iri kiama kia upisadi, iri kanu. Mundu athie nginya mumbe aruta nguo. Athio na muthungu thikũ igĩrĩ ahaica ndurume nginya njaga. You must understand, ni ndi mwana wa Kanu. Sisi tuko Kanu Moi. Oi!
Thome comments ya dole badra kwa hakoma kutore mato mangadaru mamurume. Adore igate aba Trizah. Ati Trizah ako sawa, lazima achanuke apate kazi. Yes. No, iga Trizah asichanuke. Ya adore iga Trizah asichanuke. Wala tuata Trizah. Kuna mahali nimesema niko saidi ya Kanu. Okay? Hivyo ndio mlikuwa mnaniambia wakati wa bwana yake. Yes. Hivyo ana roho mtheru, hivyo ana mwingi. Pate kazi, apate umbwa, apate nini? Ako kama sio karaisi, ako kama ni kamtiaji. Ako kama ni kamuhahe. Kana jifanya kama nini? Because kameona kameinuriwa na mtu kama Waitherero. Kumbe ajui Waitherero ndio atamweka chini pia. Fuck off. Ati Facebook imetorewa. Kidogo mtasikia ametorewa Makende. Makende ni nini? Sio Makende. Atatorewa busy na Karago. Mimi niko zaidi ya Karago saizi. Because ako kama mwanamke kana mdomo. Yeah, Karago, you must talk because of me. Hata hili toka because of me. Karago kuyo useme makanika alitopa bwana bibi yako. Na hivyo ndio ukahama. Karago uliniagusa that lights. Wago ithiria hile dati tege kira Karago. Nemoru, adema kenuma. Karago, nimerudi saidi ya Kanu mimi. Akahaudetere mwana witu. Kahaudetere. Todo reke gwire thire wakwa ni mukorio inyo mwine mukagu. Mutumia ucio ti Jehova. That woman is not Jesus. Edo matige to meka hili ni kalito ni tumoi. Colino, I like another this year. Oh, gui. Unaniandikia news na unajua nimelewa. Yes, I had her talking too much. I even took too much, but najua ako hivyo juu ameambiwa lazima achanuke apate job. So it's about kuchanuka. It's not about to support watu wamemjua ati ni kama makakimia. It's about kuchanuka, right? It's about kuchanuka. Ama it's not about kuonyesha watu Karago na mtesa. It's about kuchanuka. Unajua nataka kukua kama Karago, kama hamjui. It's about kuchanuka. It's not about her. Kwa hivyo it's about kuchanuka, guys. Watu wanataka kuniua. This woman is not quite woman. Karago wa Muraya. Okay, hata wewe ukuwa mzuri, nimekupiga for 2 years. But I have noticed your wife is not that quiet person. Wewe mwanamke anaweza kukukalia. Karago wa Muraya. Mimi sikuambia tu unisamehe. I don't beg msamaha. But I didn't know the two sides. But hizi siku nimeona bibi yako kamdomo kajuaji.
Taka kanaenda Mombasa within 2 days kanatoa nguo. Karago the jury into a block for 2 days. Karago amara na jury into a block for 2 days. I don't want to tell you forgive me, but I know what you go through about this kiherehere mwanamke. I know what you Karago ni joy kaida kariogereithi mutumia the mutumia te wako gutinda keheo ngumo no gosi nikiherehere no tondu mathiri mana mu understand drama gire imirira uguo Adana ni goyoraga adana ni kaite kalito adana ni goyoraga oimera thikoigiro gwandu otarake mandu mariego Mimi niko saidi ya KANU. Mimi niko saidi ya KANU. Saidi ya KANU, guys. If you don't know what that means, mimi ni saidi ya KANU. Yeah. Tadu nini? Anijora kia gai kiori kika urutaga KANU. Ni jura ke gai kiuria atumia akatikega ugo mureciria kagiete karago nginya karago akaguruka atumia akatikega ugo mureciria tinikega kagiete karago nginya karago akaimaje ohoro Ni ndirazo akire saidi ya KANU tondu ciama ni igiri saidi ya Barathi na saidi ya KANU saidi ya Barathi ni ndama ni nyuiki saidi ya Barathi ni ndama moihorete guku ndira saidi ya Barathi ndire saidi ya Barathi ni mo imagine Nidi saidi ya Barathi. Saidi ya Barathi na mahoa na ite cia gwikara mugucuhio na ite cia guthie Mombatha mugathi njaga Nidi saidi ya KANU ya Karago wa Muraya Muthure soratika ni urimu na turehire guku ri angirangirire ki Na ito giramire kira gatumire oe giko kiritugo ya guthii gwika karo. Yeah. Karago. Return him none to the blog. Ni tondu wakwa ria kore TikTok, Facebook. And thank you very much. Andu mekuga ni undihite. Andu mekuga ni undihite ni guthire kindu ngindiha. Na ni anagutire kindu ngikakaga na ndia but mukagura ndiro ni ena ihenya I know something wrong Mudu ramenya ukire tuthike kio kana ngoregwire era kamuka ukire tuthike geko akarega ukire guthituke kio akarega ukire guthituke ko akarega ukire guthituke kio akarega kana ngoragire block soro ndio ndio timugoroki na ne thiaga nore andu maraiga ne thiaga nore ndigwe ngai wakwa kinjira katumia kutike gugu mune cianikega Fuck off. Eginya karuti twaterere hena ni Karago ni ararutire page yaku hena ni Karago ni arekirio hena ni Karago ni arekirio na mjua za Karago hata kama ni mwizi amesaidia watu hata yasaidia watu kama Karago
Zara kwa andu magana matandå manumä te må ranuma må nume må ndå arekå ni ngoma ici nä ndä saidi ya kano. Nä ndä saidi ya kano nä ndä ndaga kwendwo auga må tani endire ngiuga Karangå nä må ru ngiuga Karangå nä ekaga tondå hä rä rugo maicä Karangå nä mwega ona thaici noguo må takå nyenda. Hata saizi mtanipenda kama mukunipenda nikitukana Karangå. Hata saizi I know mutikå nyenda na ndirenda munyende. Mimi niko saidi ya Kano. Saidi ya Kano is a saidi ya Karangå. I go back to Kano. Horses. Saidi ya horses. Mko sawa? Yeah. Kwani saidi ya Karangå simunichukia mpaka nikakufa? Mama sio karahisi. Yeah. Ako kama mama sio karahisi. Acha niwaambie. Why people they don't understand? Trizah is not that easy. Najua nikiongea kuhusu Karangå, that's how people they used to hate me. People they used to hate me because they thought Karangå is a Jesus. Back to Kenya. But Karangå Nindramenya kira kiratumire umeja ya kihiko giaku ni munuka aiko munuko sira kora ko nyumba yaku Karangå munuko sira kora nyumba yaku bani ndira kumenya ma. And this time Karangå ona kora ni ndute ngurumite ni jina uru nawe. Karangå wa Muraya, I have no problem with you. Anone maenda kuheo ngumo no goci ni ndi saidi ya Kano hoi. Matinywa ginya njohi tondu matika igane mekirwo ni makanika. Kanywa njohi rimwe mutwire ma guys. Mukanya njohi rimwe mwatoro ni athungu acio mutwire ma. Tondu mwigai wanjoreire ndiriri gutire kindu ona kimwe gitakaimira utheri-ini. Gutire kindu ona kimwe gitakaimira utheri-ini. Gigatumika gikindu na ki. Tinywaga njohi matigatwire ma. That's how those ahenania makoragwo mahana.